Motovunski filmski festival ove se godine zbog pandemije ne održava u Motovunu, ali zato putuje cijelom Hrvatskom. Nakon što je obišao većinu gradova na moru, stigao je i u Karlovac. Na starom gradu Dubovcu pod otvorenim nebom publika će vidjeti 3 filma. Ajvar je pričao o beogradskom paru koji već duže vrijeme živi u Stokholmu. Nakon što se za praznike nakratko vrate u Srbiju, počinje raspad njihova braka. Prva večer uz motovunske filmske kandidate oduševila je Karlovčane. Odlična ideja da Motovun putuje po Hrvatskoj. I ne znam ništa o filmu konkretno, ali veselim se. Sjajan je odabir, nije atipično komercijalan, nešto sasvim novo, ponuda je odlična. Prikazat će se ukupno 3 filma. Uz Ajvar tu je još i argentinski Veličanstveni gubitnici, te talijanski Moj brat lovi dinosaure. Prava poslastica rezervirana je za četvrtak. Radi se o filmu Stanleya Kubricka Paklena naranča koji ove godine obilježava 49. rođendan. Prije svakog dugometražnog prikazuje se po jedan kratkometražni film. U četvrtak će to biti Arka domaće produkcije. Prikazan je na festivalu animacije u Anesiju, a pobjedio je na festivalu mediteranskog filma u Splitu. Odličan odaziv publike s obzirom da je riječ o uglavnom nepoznatim filmovima. Poštena je cijena i zanimalo me vidjeti film kad imam priliku. Ima stalnih filmofila, ima ljudi koji svaki put zapravo otkriju, kad su ovakvi ne blockbusteri, otkriju da su to zapravo sjajni filmovi i onda pretpostavljam da taj glas šire dalje. Filmovi se prikazuju u prekrasnom ambijentu starog grada Dubovca. Nakon Karlovca, Motovun film festival putuje u Zagreb.